namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel ya namuntlha of course ta khiyula hi timhaka ta J John man na timhaka ta Giyani Stadium ku ndleka ni Master T a hi tsutsumeni ya le Giyani Stadium le. Hey, mhaka kona se hey no se yi confusing manje. So as you already of course mi swi the 19 nga Friday hi ngo na stock J John in a event le Giyani Stadium and stuff like that la ku nga na one-man show and stuff like that. Also, there is a problem already. Linga and stuff like that. Before J John talk J John if you can a live video la kumbe sa ku ina xivile xikulu kumba swinene mahatele Giyani Stadium leyi control hi Greater Giyani Municipality swi important swi hi ve swi langutisini. Okay, so ka of course ti 18 December na mina no hlamala hi live ya J John na nga yi endla a hi pfuleni hi nga zi tata ngopfu ku vulavula. Let's go. Yeah, so sorry yintseme because van'wana va rhandzwa kahle ana ha hlamuseta guys. The comments. Okay, blah. All right. Sabotage win. Morning has to be that's better. So this is a sabotage. Okay. Because how can I book a stadium in a price of 132,000? Then the last minute, Tuesday, one to stadium in school. We try to reason with them. Just no my office why I must balance. Because it's one for Melela Kungena Stadium. Uskala Nampon, Uskala iPhone Nerlano. Uskala iPhone Nerla. Namtan ground to live on Stadium Milishwan, Elish Stadium. Ne? Just one you got ground, very unfun country. I'm just a kid who's trying to chase a dream here. Ni do ele man. Ni rongo ko ino men ringa tak chacham lori. I mean, upon a move because someone doesn't like me. I followed each and everything is wrong and everything. Paperwork was done. But for some reason, you couldn't get a stadium. So look now, you couldn't have set up a so. Uskela tolo en makaba sabotage makaba kala na stadium. Yet maroon apply for jogging, apply for stadium. So it's fine and then accept that because the first time na tiri dugla tabona J John perform. So la ko mitam chemistry ba ko na lo ko mdo ko metala no chemistry ba ko stadium ntani nga na shon tawa ni ko alam din ka stadium maran le stadium. So honestly ngalon nga tatusumela kayanan ko mfunwa yena because I'm struggling here alone. So guys, nkombela mi share this news with everyone va swi tiva ku itava ri kwala ground in asna maka hambi ku na tinyoka ku tlhumi no tlhuma ndawo leyo. Asna maka tanani itatsaka. I will still give you my best performance. That's my promise to you. Logo sriso tanani mitele mitan support. Honestly, with this thing ita koma capacity you fika queen. Mara all I know kumena I will give you my best performance. Ashna maka ba ringiting kun Luisa, it's fine one sabotaging, but I cannot let them win. So kwala mga nbeka ko na malban take rin ashna maka 132,000 ya mina yolo ba mahala because things what 132,000. So ambiste tan leswa asundela kula tan langwisa kuneri sama timba anla bu cancel. Maran decide dok ashna maka let me face this whole thing alone. Actually I won't face this alone, ta face na ngwina Gaza. Nkombela Gaza meta in numbers meta support. Na stole swak matikit mafambi matikit mashab swing. Honestly ku kahle kahle ku yandleka yena ku school leswi nga ngena ka sona for this show. Ni ya shagerisa ku yini. So nikombela meta in numbers meta support. Ashna maka ban sabotagini ba alena stadium ashna maka. Mara what I promise you gonna deliver. Even though now I'm sticking more in, I will remove my emotions. Tamnika J John Lemla here. Enko mugaza sharan maungula mana gaza enko.
no swi mi swi vonaka kwala na mini swo ku ni hlamariseni like a swi le ku make sense a swi le ku make sense a swi le ku make sense stadium lexi a ni ku hi positioning liya J John a ri side ra hala na hi kota ku vona stadium ya hala ndzhaku a ri hala swa ku i nyikiwe this ground here leyi nga hala yi le handle ka stadium a handle ka stadium ku na ground yi hala so i nyikiwe yona so I don't know a swi make sense i nyikiwe kwala ka ground leyi nga la handle a swi le ku make sense a swi le ku make sense a ni nga vona swin'wana laha swi tikomba swi xi pfurile stadium I remember ku ni va ni kha ni cheka la stadium a xi va xi tsariwile ku temporarily closed something xi open stadium xi open so a ni ku swi twiseni ku ri humesa 132 what's the point yo a yisiwa handle kasi swi confusing and things do not get any better yi a ni fanele nga nghena ka page leri swilo se swi tlhe swi nyanya manjeni because ni fike ni kuma ku ka ha ku tlangiwa bolo kwala ka ha ku tlangiwa bolo kwala se swi vheta swi mi kuma ku a swa ha nyiki good reason yo why a nga nghenisiwi sweswo swi vongo swi renovatiwile a swi okay a ni ku swi twisise I don't understand a ku ri ku tlangiwi un'wana ta ku i ti-images ta ku ti-images un'wana xilungheni yi kona live leyi yi kona live leyi a kha ku tlangiwa bolo kwala yale as you can see a ku tlangiwa bolo kwala stadium as you have seen and swi komba yi tlangiwa multiple days mos hi leyi na wa 2 days ago kwala bolo yi tlangiwini na laha ndzeni leyi a yi tlangeliwa handle but na le ndzeni yi tlangiwini a ni hi swi voni ni kota ku swi vona va tlhela va tsala va ku we are fully prepared for the finals of Mayors Cup today be present so ku tlangiwini bolo laha ku tlangiwini and stuff like that so swo la J John leswi a hi hlamusela ku hi sayitirani ku issue yi nga yi ri kwini because stadium swi le ku operate na Google Map ya confirma la ku a xa ha closiwanga stadium laha sure yes xa ha ku renovate because vo 10 October of course va kha va kombisa kwalano ku na ti-renovations ti nga ku ndlekeni and stuff like that so a swona ku grass a yi susiwini kona grass yes a yi susiwini stadium and stuff like that mara ka this whole scenario a ni J John i bukini stadium ende yi kombisile ku hi sayitirana a buka stadium ende ku tekiwa 132 obvious ya stadium yaleyo so a swi make sense ku a nyiketiwa le handle a ni ku swi twisi a swi swi nga ku vuleni ka swa ku it's a sabotage loko ri mpela loko ri mpela yi humesini 132 a i sabotage yaleyo mpela a swi make sense like ku to vulavula na master mani na ti-details ta tona I'm not going to lie I don't have any information mara ni twa swi nga make sense hi ku stadium xi pfurile you see stadium laha hansi laha ka ndlariwa xilo xin'wana laha hansi laha yeah something like this nyana sort of and swilo leswi a hi responsibility ya J John ku va a tisa cover leyi stadium loko a xi hakeri ndhawu va fika va tlhela va vekela cover in case vona va na worry yo vanhu va nga fika va onhetela laha hansi laha va provide wani nga kumi swilo South Africa yana kasi a swilo South Africa but still swa fita the narrative yaleyi la ku landa hi yona so a swi make sense loko ku ri i mhaka wari yo ku va nga onha laha a hansi vanhu a va provide cover i swa vona sweswo a ni mali va tekini a ni na safe maybe a ni tivi ku swi larisa kwini a ni na safe a vo a loko a refundiwa I don't know ku swi endlise ku yi kahle kahle kwani loko u kuma refund maybe a ta kota ku maybe a move the event to another area a ni ti-artist already ti hakeriwini ni twini ku ti-artist nga kota ku va ti twisisa ni ku xa le South Africa ku tirha xinyana xin'wanyana so xo fana na xixiwanyana so yale swi va swi ri beyond jejo I remember na le ku onhaka le Polokwane stadium le responsibility a ku nga ri ya makhadzi ku va ku onhakeni on the floor a ku ri swa vona swi va nga preparangi hi nkarhi that was it a va nga you see so ni le ka side ra J John laniwa no azuma kumbe va nga va kha va wari hi swona ku ri va wari hi mhaka ku stadium xa ku renovate a fika meka sure ku i swilo leswi already a ni va a swi tiva ku i ta ka event a swilo leswi va fika already va swi preparini ku mali yi tekiwile than ku a yisiwa laha handle swi susa na significance ya one man show ya kona ku yi endliwe stadium
swa hambananyana swilo leswiwa like i value ya swona a yi fani a yi fani. Yes, it's still a ground phela leswo fana loko a teka ground yin'wana na yin'wana a handle sort of hi ku a yi landzeni la swa hambana a swi na value yo fana. Stadium xi na inani yo karhi impact yo karhi yi swi yi tisaka ka artist and stuff like that. So hey, all we can say ko one vhevhe swi nge zi swi ni ta nchumu. To apologies to MJ John. Hey se event ya yena yi na swirhalanganyi ngopfu. Ti-sabotage ta kona se ti-extreme ngopfu loko ze ku sabotage na le ndzeni ka stadium swi le handle swa ti-events we understand. It's business after all, but loko se ze swi na le ndzeni a nga ha ri na protection mos loko a za a boha na le ndzeni ka stadium straight. I mean loko ze swi ku ta loko i ta rilela ka a stadium straight kwala a nga hakela already a boha na kona. Hey ya tika guys, mi nga commenta below ku mi vonisa ku yini mhaka leyiwa. So as I was finishing the edit, ngona tlhandla yin'wana live on AJ John. Let's hear ku kombisa ku yini like this other live and stuffs. Yeah, let's go. Yeah. Anina nkarhi wo tala ngopfu ne phone ya mina ya na battery straight. I'm just trying to charge it here. Gig yeah kona guys, my event is still going down even if the stadium ko kwala va nga nyika kona ita tsirimusa kona hi cina. So event ya kona guys, let me just give me a minute, just let me turn this camera here. As you can see ta set up kwala stadium ne asna mhaka ku va ri yini va ndla yini, it's fine. So lewa life fanela ku kombisa ku cause someone is out there telling people this event they canceling. I'm canceling event. I mean, it's J John the Big Baby. Event they are on. Mendoko. Itachi na asna ma kanutu sako. Yeah, they can only stop something they cannot control, so it's fine. It's fine. Yeah, and kombela mijela mashaka kwa alano ku mina ni ri J John ni ri show ya ro on ngazi inana ne a hiteni ta cina mundzuku vana va mhani na weda yi ta hi pfumela hi swi ta famba kahle a hiteni ta cina ku nga na loyi a mi byelaka otherwise. Magaza ni tshembe n'wina on this one, ni tshembe n'wina right now. Ana vele from the beginning a ni tshembe n'wina a nga tshemba munhu un'wana. So come through in numbers, come through and support your boy. Ntahila ntava sharp, mara ntahila ku right. Yeah, tana nta performer. Tana nta china, nta can perform. I'm still gonna give you my best performance. Ntanya luka na msisi tatlungiza ni bakahle. So ifentana lexaxa ka BMT. Yeah. Majala mama ka BMT. Sifenyentana lexaxa ka BMT. So tanan event ya ro ona ku na leswi swi stopa ku event ya ro ona swi na mhaka ku kwala ri tshurini va nga nyika kona mabyasi ya lama hi ta cina ko kwala. So tanani hi ta cina hi ta lwa na swona. So gaza ni tshembe n'wina mina a ni ninginika a futa nchumu, ni tshembe n'wina tanani mi ta ni sapota. Man offend the moon, I'm just trying to reach the heights. Yeah. I'm trying to live my dreams. That's it. Get that. And the hakela so a swi lo make sense loko ri already hakerini that 132K and wouldn't make sense mina ku landisa. It doesn't make any sense in the mashoko se ina limited time. Namuntlha Thursday event it's on a Friday, so limited time ya loko ka handliwa swilo phela ka vekela ti-barricades for ku cincacinciwana swilo la, even the setup like it's swi complicated. It's complicated. Munhu ni holovi na munhu no vula ku mina milorho ya mina like na swi kota ku yi landza loko ni yi vona. That's what I'm good at. So
Tanan guys, mina ni ri gig ya ri on mi ta ne. Mi ta tsaka. Leswi loko ri amukeza swi ka banda kombela mi tlika subscribe yo i mhaka yo vava yona it's not easy na ti-fans ti twa ku vava imagine na hi J John like i mhaka yo tika ende a ku na n'wanuna wa clean wena vo loko endla ku hetelela i nga vangi na nsati hayi swi kona sweswo ku na n'wanuna wa clean hayi a swi kona sweswo vo loko endla ku loko nsati a cleanini we i ta sala i ta ndzhaku swi ta vanga nyimpi hoya swi kona sweswo kayi mina ni clean hayi ku na n'wana wa clean n'wana wa clean n'wanuna wo swimapoto swi ku hayi swi kona sweswo hayi i nga fiki laka loko ri n'wanuna loko i dya swakudya i kota no twa ku cheriwe supu yi a yi vonanga hayi swi wrong hayi swi wrong sweswo i dya kunene i twa na supu i swi twa lowo leyi i brown onion leyi i oxen hayi yo ndliwa swi kona sweswo hayi